عباد الله اعلموا فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام عباد الله أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تبارك وتعالى ولزوم طاعته وأحذركم ونفسي المقصرة من مخالفته سبحانه وتعالى وعصيان أوامره. يقول رب العزة والجلال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة لشيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. mga mulashin iti Kenya nabi kita nushin Allah Rabbul Izzati wal Jalal yari bihayaun bi'abutin Allah tabaraka wa ta'ala habulan mulia bulan nagdara sin sa taud-taud na karayawan iban nagdara sin sa taud-taud na barakat dengan sebab yan itukbal na to sa taud-taud pagsarang syukur kaniya iban bangman kita nyukatan batang bususin Allah Ta'ala habag puasa ini sa tak mabot pa kita nyo papuasa hasusungon demikian sa salaman iban salawat hanabi na to junjungan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin nagpakuyag ha ummat niya bang dumatong na bulan Ramadan bang sumud na bulan Ramadan papakuyagon niya ummat niya ima kasahabatan niya hakarna singkarayawan diara sin bulan Ramadan dengan sebab yan mga mulasin Allah mga palangguan hapag agama patumtuman takamo daingin hawabaran ko sin pagmabuka sa Allah subhanahu wa ta'ala sa patatapon na to inhinang marayaw patatapon na to inkabuhi na to hapagtaatan kaniya patutukon na to inkabuhi na to hapagtaatan sa Allah subhanahu wa ta'ala ibanuhu mali kitanyo umanib kitanyo lumayo kitanyo in manulangi dahing haryakan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing hamanulangi hasyara niya lumayo kitanyo umanib hakatan kekahinang sulang hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala farman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhan nas
O kamu mga bangsa manusia, ittaqu rabbakum, kamu apa Tuhannya Rabbul Alamin. Inna zalzala as-sa'ata syai'un 'azim, kana sabun nal tu'ud. In adlaw qiyamah, landu in kalaguannya, in kaalan hadlaw qiyamah, hadlaw akhirah, landu makamuka. يوم ترونها تذل كل مرضعة أما أرضعت. هاد لو ينمع إيمان ميولاشن الله سبحانه وتعالى كاكيتا النتو هيبا كتاشن الله سبحانه وتعالى بang dumatong ng kiyamat, in mga sila nagparuro kaanakan nila, di nila nakananaman kapasaran nila ng kaanakan nila. وَتَدْعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, in mga sila burus, di nila nakananaman mag-anak na sila, sindukon pahipag-anak, hasabab sing bunga kahalan hadlaw yan, hasabab sing siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala landu mapangsang. Dahil nga sabab yan, uyuyasihatan kita niyo sintuhan na to Rabbul Alamin. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Anu'in hikmat may ta'fiyado sin Allah yung pagpuasa. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم سبناتود بيقواسيات سنتهنة رب العالمين حمى سلنا كونه دين من أهل الكتاب إيمان سن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن مغمبغ كتنيو فالله سبحانه وتعالى dia pagpuasa mga beriman, narakitan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin mga sila umat na kauna. Inapawajib sin Allah tabaraka wa ta'ala kung sadya umat ini, ada pun sambil umat na kauna in pagpuasa. In maksud, la'allakum tattaqun. Hasupaya madawhat na ito in kamuka sa Allah. Hasupaya kita niyo magmabuka sa Allah subhanahu wa ta'ala. So rin nga sabab yan mga beriman. Pagkayong pagmabuka patuhan na ito Rabbul Alamin sa lago-lago na pakaradyaan. Kagunahan sinambok beriman. Naon dirihilan sin Allah ta'ala mga sila muttaqun. Aon madawat nila bunga sin pagmamuha nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, amin diara hikmat sin pagpuasa. Dahil nga mga mahasil sin beriman, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala iril kanya sintuhan bang siya nagmamuha sa Allah, anna Allah yuhibbuhum. Afarman sin Allah tabaraka wa ta'ala, inna Allah yuhibbul muttaqin. Bang nasampurna sinambuk ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kabuwa niya patuhan Rabbul Alamin, dahil nga mga makawa niya rin Allah subhanahu wa ta'ala, sin in Allah subhanahu wa ta'ala kalasahan na sa sintuha Rabbul Alamin. Natumtumayakom yun na sin Allah, wa idha ahabbaka Allah,
fala takhaf wala tahzan. Bangkau kiaulungan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw na kau mabuka, ayaw na kau magkasusan, sinuno-uno na hikamin mo harun niya. Sabab bangkau kiala sa sin Allah, basan niyang unya kau di pahadun niya, labi luba na hadara sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw qiyamah. Sabi na sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah yuhibbul muttaqin, bunatun inna Allah subhanahu wa ta'ala makasi malasasya mga sila nagmamabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatansing karayawan iyaw nakiumkuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawairoon din ha mga dihilan sin Tuhan na to Rabbul Alamin, sin karayawan ini buat malingkan amunain mga kakasinya. Bangkau nagmabuka na sa Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw nan immanusya sa mulya-mulya sa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, annahum akramul khalqi ila Allah subhanahu wa ta'ala. يقول رب العزة والجلال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ياكم يلشن الله بانكو نجمبغا فالله يكون إما نسيا مليا سموليا موليا بحضرات الله سبحانه وتعالى فرمشن الله سبناتود إسموليا موليا نرين كنيو بطهني رب العالمين أمونين مغسلة نجم مبغى فالله لنو إن كبغى بطهني رب العالمين. بانكو نجم مبغى فالله سيمبرنا من حكمة simpagpuasa mo na kabuka sa Allah, unuin mahasil mo dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Anna Allah ma'ahum wa man kana Allah ma'ah fama yakhsha, wa man kana Allah ma'ah fama yakhsha. Bang Allah tabaraka wa ta'ala na iniwan mo, bang Allah subhanahu wa ta'ala na inyaw si masarta kay mo supay kabukaan mo. Wayroon na mga bariman dengan sabyan lawsin Allah tabaraka wa ta'ala hafarman niya, inna Allah ma'al ladhina taqaw wa alamu anna Allah ma'al muttaqin. Bangkau nagmabuka sa Allah, in Allah tabaraka wa ta'ala siyain bagay mo, siyain iban mo, siyain na mamalihala kay mo, siyain miya magad yaon di madyaga kay mo, hangkan ayaw na kau mabuka wayroon na makamula kay mo, way na makamudarat kay mo. Sabi in Allah ta'ala inna Allah ma'al muttaqin, in Allah ta'ala yaon si masarta ang mga sila nagmamabuka kanya. In Allah Ta'ala, ingatan nyo lang sin Allah, i'alamu anna Allah ma'al muttaqin, ingatan nyo in Allah, iban niya yung mga nagmamabuka kanya. Gapi sin Allah Ta'ala, gapihan sin Allah Ta'ala yung nagmamabuka kanya. Mga bariman, mabaya kau mahinang awliya sin Allah tabaraka wa ta'ala pag mabuwa kau patuhan Rabbul Alamin. سميت إن الله ألا إن أولياء الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن sila wali sin Allah tabaraka wa ta'ala, isun inang sin Allah ta'ala wali masuk matukanya amurain mga sila nagmamabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوان. أما بعد, bang sempurna sinambuk beriman sinipu sin Allah Ta'ala in kabukanya patuhan anna Allah yarzuquhum al-ilm na dihilan siya sin Allah panghati haagamannya paingatun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta hidayatan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala maun paran karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nagmabuka imbar iman fa Allah subhanahu wa ta'ala simmatan kabuka na dihilan siya sin Allah ta'ala sin rahmat niya sa luag-luag hibutang sin Allah Ta'ala kanya hiril sin Allah Ta'ala kanya rahmat niya in ulung niya afarman sin Allah inna rahmati wasi'at kulla shay fasaktubuha lilladhina yattaqun. In rahmat sin Allah Ta'ala maluag hirihil ini sin Allah Tabaraka wa Ta'ala hamang ipon niya nagmamabuka kanya wayroon inday nga hasiulangan sin manusya hindi magguna sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala di nga sababi ang mga miula sin Allah man kamabaya madawhat min rahmat sin Allah kabuka ka fa Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila nagmamabuka fa Allah kiparatun sin Allah ta'ala in pardusahan nila kiparatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahan nila iban paluhayon sin Allah Ta'ala in pakarajaan nila wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra isyusu in nagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala paluhayon sin Allah Ta'ala in katan sin pakarajaan niya in mga sila nagmabuka fa Allah taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan amman nila manot maaslag dakula sibi innama yataqabbal Allah minal muttaqin tumtumun nato mga bariman amurintay mausin Allah Ta'ala dahil nga mga amman dahil nga mga hinang sinipon niya in hinang sin mga sila amma sin mga sila nagmamabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sababyan sampurnaun nato in hikmat sin pagpuasa amuna in pagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala palihalaw nato indila nato dahil hakiba dahil nga pagputing dahil hanamima لو سمنا سلف الصالح خصلتان من حفظهما سلم له صومه dua para kala bang napalihala sinamo muasa salamatun na sin Allah Ta'ala kanya in pagpuasanya na in pagsalamat nato ini dahil nga pagmabuka ini fa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga panagnaan ipasalamat sin Allah bang nasalamat sinambuk ipon al-ghibah amon in paglimot yari kita nyo habula sa Ramadan palihalaw na to hindi lang na to dahil nga paglimot wal kalib palihalaw na to hindi lang na to dahil nga pagputing sabmay talaw sin Nabi alaihi salatu wassalam man lam yada' qawla az-zur wal amala bih falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabuhu uno pa indihilan kay mo sin Allah Ta'ala karayawan habag tangka mo pagpuasa mo bang wala mo piyapalihala indila mo rin hapaglimot dahil nga pagdawisara dahil nga pagputing nahalian na to matarbilang kita nyo dahil habita sin Rasul alaihi salatu wassalam ragim ang fumrin adraka Ramadan falam yughfar lah o kama kala sallallahu alaihi wasallam kalulugian kalusungan hamok manusia diag pagkasir Ramadan di matungin Ramadan iabuta sa Ramadan sumakawa way yampun sin Allah Ta'ala pardusahan niya ay bimana wayroon niya rapiag pabindaing kahalan niya Ramadan iban sin habukun Ramadan murah-murahan mga beriman
Matara bilang kita nuring hamanga beta sin Rasul alaihi salatu wassalam man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Matara bilang kita nuring hamanga beriman namuasa akarnya pamaratya fa Allah pagiman fa Allah pamuhungnya sin karayawan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Matara bilang tanurayang mga manusia amin ampunun iampun sin Allah ta'ala impardusahannya 5 bay na impardusahan na to 5 bay bukan saja sin tahun ini sumakawa amin katasin 5 bay pardusahan na to ampunun sin Allah bang impagpuasa na to karena pamaratya na to patuhan tulus ikhlas fa Allah pamuhungin na to paghangadulat sin tutong basan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ibang biyo ko na to alam sin jantong na to in pagpuasa na to ini daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا صلاتنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. استووا. الله أكبر. سبحانك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين